Kajing tu kana sapang uwai ubru ubamut banyatha. Une ubru ukurtang uwel kakmi bat kibahi ngasam jang uwel kilakwa bha ba uwel unyatha no namar uladon la kakam kajam. Kakmi bat kibahi ngasam jang uwel kilatip ba uwel don samla. Katno kakmi bat kibahi ngasam jang uwel kilakamen. Kakmi kala ong ya uwel ba pila don samla na kun ngayok sngau. Tewan yalam kai no haying ken bangin pet jaka langi imon ne em ban long kanong sumar jong pi. Uwil ula le ranya kakmi bat kapuk samar kide. Uwil ula yatu kakmi. Hoot me ngadon kasamla kabangala yalang slam ha na du bangadang let kelas hadu mentah bat kasamla jonga kakertang kasyain. Uwil ula yatu kakmi banga bat kasyain ngilarai ban nyato. Kakmi kala kaban shibu namar ukun ukwa ban nyato dan buram. Kakmi kala ong uwil bangin let jakran no. Kakmi jong uwil kala yatu ikibahi ngwarok. Hadin shita yau, kakmi uwel bat kibahi ngasam kila let chaying jong kasyan ban penyat ya ketin no ya uwel bat kasyan shua ban nyata. Dap kumbashi benai uwel bat kasyan kila ya rung ya mi bha namar kila ya bun kam namar satang shi benai kajing ya tok jong ki kalanjan. Dekat ba kasyan kadang bun kam naga benta ban penkre ya kajing ya tok jong ka. Kasyan kila kelon hamadan. Ukpa bat kakmi jong kasyan kila penkit no e kasyan sya hospital na kabanta ban nyok jing sumar eka kun jong ki. Enda ki doktor kila tes e kasyan, ki doktor kila lab ba kasyan kila yok jing pang blood cancer. Ukpa bat kakmi kila sengusi nama ka jing yok pang jong kasyan. Kasyan kam tibi bakala yok blood cancer. Kasyan kila funi uwil bat kasyan kila ong, pidan sya wil bat ngakwa kendu bat pi. Uwil ula jubab ngadon haying bat uwil ru ula ong bang ngaru ngakwa ikendu bat pi. Bat kasyan kala yatu ya uwil bakadan sya hospital bat kala bu no ya kafur namar kam tip berusyu. Uwil uklam lap keli ya kasyan. Uwil ula let sya hospital bat ula ikendu ya kakmi bat ukpa jong kasyan. Uwil ula keli ukpa balai pa kasyan. Ukpa ula yatu ya uwil baki doktor kala yatu bakasyan kala yok blood cancer. Bat ki doktor kila ong bakasyan kala jurba kajing shitom. Uwil ula kendet tret bat kamensim kala pat. Uwil ula yam ketang namar uiyit bahaya kasyan. Ukpa ula ong ya uwil. Bawat ya tu ya kasyan. Ukpa ula litrung sa kamra jaka tiak jong kasyan. Kasyan kala kli yala ukpa. Pa uwil uklam one section ni sa hospital. Ukpa ula ong ba uwil ula dan habar. Kasyan kala ong ya ukpa bangakwa banyakan bat uwil. Ukpa ula ong ngan let khot ya uwil ban rung support jaka bat tiak kasyan. Uwil ula let rung sa kamra bat kasyan bat uwil ula ong ya kasyan. Balai syan pilong kumno. Wat la utip nrai akum ubam tip ba kasyan kala yok blood cancer. Uwil ula ong ya kasyan ba bam no da kaja sibun kenang ma pin klan no namar satang sibnai la jan nyato. Kasyan kala ong hoot ngam sa klan no namar pilawan mapite ki jingpang barok kin sa petlot namar pidei ubanga i tep mensim. Uwil hang talilei ka mensim ka dungak umla klam da jaw ki umat. Kasyan kala ong ya uwil banga kwa bandam haki khosi jong pita uwil. Uwil ru ula ong to dem se ba pin klan no. Kasyan kala dem haki khosi jong uwil bat kala yap no. Uwil ula sengaw sik tang bat pat ka mensim namar ula du ya la ka bait. Kaplan jong ubriu bat kaplan jong ublay kaya per. Ada episode tenan, sengaw bah like, share bat subscribe ka channel. Pisngaw tenat kena ka jingat tu kana sa komen.